Odredit ćemo kojoj desetici pripada broj 15. Broj 15 ima 15 jedinica. Ređat ćemo ih u polja kvadratne mreže. Poređali smo 10 jedinica, što znači da smo ispunili jednu deseticu. Nastavljamo sa ređanjem preostalih jedinica. Preostale jedinice smo poređali u polja koja pripadaju drugoj desetici. Druga desetica je samo delimično popunjena. Naš broj ne pripada prvoj desetici, jer ima više od jedne desetice. On pripada drugoj desetici zbog 5 dodatnih jedinica. Preostale jedinice, to jest desetice, u kvadratnoj mreži nismo popunjavali, jer one služe za raspoređivanje jedinica većih brojeva. Sada ćemo na isti način odrediti kojoj desetici pripada broj 28. Broj 28 ima 28 jedinica. Ređamo ih u polja kvadratne mreže. Poređali smo 10 jedinica, što znači da smo ispunili jednu deseticu. Nastavljamo sa ređanjem preostalih jedinica. Ispunili smo i drugu deseticu. Nastavljamo ređanje preostalih jedinica. Preostale jedinice smo poređali u polja koja pripadaju trećoj desetici. Treća desetica je delimično popunjena. Naš broj ne pripada drugoj desetici, jer ima više od dve desetice. On pripada trećoj desetici zbog 8 dodatnih jedinica. Preostale jedinice, to jest desetice u kvadratnoj mreži, nismo popunjavali, jer i u ovom slučaju ta polja će poslužiti za raspoređivanje jedinica većih brojeva. Proverit ćemo znanje na novim primjerima. Dat je broj 11. Treba odrediti kojoj desetici on pripada. Broj 11 ima jednu deseticu, ali i jednu jedinicu viška. To znači da smo započeli drugu deseticu i da broj 11 pripada drugoj desetici. Broj 23 ima dve desetice i 3 jedinice. To znači da smo započeli treću deseticu i da naš broj pripada trećoj desetici. Odredit ćemo kojoj desetici pripada broj 67. Dati broj ima 6 desetica i 7 jedinica viška. To znači da smo započeli sedmu deseticu, što znači da naš broj pripada sedmoj desetici. Odredit ćemo kojoj desetici pripada broj 40. Broj 40 ima 4 desetice i nema ni jednu jedinicu. To znači da nismo započeli novu deseticu i da naš broj pripada četvrtoj desetici. Sada ćemo odrediti kojoj desetici pripada broj 45. Dati broj ima 4 desetice i 5 jedinica viška. To znači da smo započeli petu deseticu
i da naš broj pripada petoj desetici. Broj 53 ima 5 desetica i još 3 jedinice viška. To znači da smo započeli šestu deseticu i da naš broj pripada šestoj desetici. Odredit ćemo kojoj desetici pripada broj 60. Broj 60 ima 6 desetica i nema ni jednu jedinicu viška. Dakle, nismo započeli novu deseticu, što znači da naš broj pripada šestoj desetici. Odredit ćemo kojoj desetici pripada broj 39. Dati broj ima 3 desetice i još 9 jedinica viška. To znači da smo započeli četvrtu deseticu, pa ćemo zapisati da naš broj pripada četvrtoj desetici. Broj 71 ima 7 desetica i jednu jedinicu viška. To znači da smo započeli novu deseticu i da naš broj pripada osmoj desetici. Broj 83 ima 8 desetica i 3 jedinice viška. To znači da naš broj ne pripada osmoj desetici, već da je započeta naredna desetica. Zato ćemo zapisati da broj 83 pripada devetoj desetici. Broj 31 ima 3 desetice i još jednu jedinicu viška. Broj 31 ne pripada trećoj desetici, već je započeta naredna desetica. Zapisat ćemo da naš broj pripada četvrtoj desetici. Broj 99 ima 9 desetica i 9 jedinica viška. Naš broj ima više od 9 desetica, što znači da ne može pripadati devetoj desetici. Zato ćemo zapisati da broj 99 pripada desetoj desetici. Podsjetit ćemo se šta su to cifre, a šta brojevi. Brojevi se sastoje od cifara. Idemo odmah na primjere. Broj 4 sastoji se od jedne cifre, to je cifra 4. Broj 4 ima jednu cifru i zato ga nazivamo jednocifrenim brojem. Broj 23 ima dve cifre, to su cifre 2 i 3. Broj 23 ima dve cifre, pa ga zato nazivamo dvocifrenim brojem. Broj 67 ima dve cifre takođe. To su cifre 6 i 7. Broj 67 ima dve cifre, pa ga nazivamo dvocifrenim brojem. Broj 9 ima jednu cifru, to je cifra 9. Zato ćemo broj 9 nazvati jednocifrenim brojem. Broj 45 ima dve cifre, to su cifre 4 i 5. Ovaj broj je dvocifreni broj jer ima dve cifre. Broj 53 ima dve cifre takođe, ali ovoga puta to su cifre 5 i 3. Broj 53 je dvocifreni broj jer ima dve cifre. Broj 7 ima jednu cifru, to je cifra 7. Zbog toga je ovaj broj jednocifreni broj. Broj 39 ima dve cifre, to su cifre 3 i 9. Broj 39 je dvocifreni broj jer ima dve cifre.
Broj 100 ima 3 cifre. To su cifre 1, 0 i još jednom 0. Ovaj broj ima 3 cifre, pa ga nazivamo trocifrenim brojem. Broj 135 ima 3 cifre. To su cifre 1, 3, 5. Ovaj broj ima 3 cifre, pa ga nazivamo trocifrenim brojem. Broj 1355 ima 4 cifre. To su cifre 1, 3, 5 i još jednom 5. Ovaj broj ima 4 cifre, pa ga nazivamo četvorocifrenim brojem. Broj 2367 ima 4 cifre, ali ovoga puta to su cifre 2, 3, 6, 7. Ovaj broj ima 4 cifre, pa ga nazivamo četvorocifrenim brojem. Cifre koje koristimo za zapisivanje svih mogućih brojeva su 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 i 9. Ima ih ukupno 10. Koji god broj želimo da napišemo, koristit ćemo neke od ovih cifara. Pogledaj bilo koji broj, bez obzira koliko je veliki, i uverit ćeš se. Pred nama su dva zadatka. Najpre treba da zapišemo sve brojeve treće desetice. Kako ih ne bi učio napamet, primenit ćemo stečeno znanje. Kada se pomene treća desetica, mnogi uglavnom zapišu 3 desetice, a zatim na cifru 3 dodaju preostale cifre. 1, 2, 3, tu nastaje greška. Ako na 3 desetice dodamo 1, 2, 3 ili više jedinica, započeli smo četvrtu deseticu. Zato ćemo naš niz započeti brojem 30, koji je najveći broj treće desetice. Zatim ćemo ređati brojeve unazad. Znamo da svaka desetica ima 10 brojeva. Znači, naš niz se završava kada napišemo 10 brojeva. Ali mi možemo znati gde se naš niz završava i bez brojanja. Kada stignemo do broja 20, vidimo da on ima 2 desetice i 0 jedinica, što znači da ne pripada trećoj desetici. Dakle, njega nećemo pisati. Na isti način uradit ćemo i sljedeći zadatak, gde je potrebno zapisati sve brojeve pete desetice. Zapisat ćemo 5 desetica. Ako na 5 desetica dodamo jednu jedinicu, znači da smo započeli novu, to jest 6. deseticu. Zato ćemo umjesto jedinice zapisati 0. Na taj način došli smo do najvećeg broja pete desetice. Zato ćemo ređati brojeve unazad. Ovdje smo stali jer smo napisali niz od 10 brojeva. To znamo i bez brojanja. Ako ovom nizu dodamo broj 40, znaćemo da on ima 4 desetice i 0 jedinica, što znači da ovaj broj ne pripada petoj, već četvrtoj desetici. Iz tog razloga njega nećemo pridružiti ovom nizu. Sada ćemo odrediti sve brojeve sedme desetice.
Zadatak ćemo raditi na isti način. Krenut ćemo od cifre 7. Ako mu pridružimo broj 1 na mestu jedinica, setit ćemo se da smo započeli novu deseticu i da ovaj broj ne može pripadati sedmoj desetici. Zato ćemo umjesto broja 1 napisati nulu. Dobili smo najveći broj sedme desetice. Zatim ćemo ređati manje brojeve. Znamo da svaka desetica ima 10 brojeva, što znači da će naš niz ovdje da se završi. Ukoliko pomislimo da datom nizu pripada i broj 60, setit ćemo se da ovaj broj ima 6 desetica i 0 jedinica, što znači da on pripada šestoj desetici. Iz tog razloga ovdje ga nećemo pisati. Sada ćemo odrediti sve brojeve desete desetice. Niz možemo započeti i od najmanjeg broja. Ako broju 9 pridružimo nulu, znamo da smo dobili broj devete desetice. Zato umjesto nule moramo dodati još jednu jedinicu koja nas vodi u desetu deseticu. Dobili smo najmanji broj desete desetice. Ređat ćemo preostale brojeve. Znamo da treba da ih bude ukupno 10. Ovdje se naš niz završava. Ukoliko pomislimo da ovom nizu pripada broj 101, setit ćemo se. Ovaj broj ima 10 desetica i jednu jedinicu, što znači da ne može pripadati desetoj, već narednoj desetici. Zato ovaj broj nećemo pridružiti našem nizu. U ovom primjeru odredit ćemo parne brojeve četvrte desetice. Neće biti teško naći pravo rješenje. Znamo da odredimo brojeve četvrte desetice. Broj 41 pripada petoj desetici. Umjesto jedinice zapisat ćemo nulu i imamo najveći broj četvrte desetice. Sada ćemo zapisati i preostale. Broj 30 ima 3 desetice i 0 jedinica, što znači da ovaj broj pripada trećoj desetici i ovdje ga nećemo zapisati. Pred nama su svi brojevi četvrte desetice. Treba odrediti parne brojeve. Zato ćemo posmatrati posljednju cifru svakog broja. Skupu parnih brojeva pripadaju sljedeći brojevi. Ako znamo koji brojevi su parni, znaćemo i koji brojevi su neparni. U narednom primjeru odredit ćemo sve neparne brojeve šeste desetice. Najprije određujemo sve brojeve šeste desetice. Počet ćemo od cifre 5. Ukoliko joj dodamo nulu, znaćemo da broj 50 pripada petoj desetici. Zbog toga umjesto nule zapisujemo jednu jedinicu. Sada naš broj pripada šestoj desetici. To je najmanji broj šeste desetice. Zapisat ćemo i ostale. Da li broj 61 pripada šestoj desetici? Ovaj broj ima 6 desetica i još jednu jedinicu, što znači da je već prešao u sedmu deseticu. Zbog toga broj 61 ovdje nećemo pisati. Posmatramo posljednju cifru svakog broja i određujemo neparne brojeve. Našem skupu pripadaju sljedeći brojevi. Treba odrediti koliko ima parnih jednocifrenih brojeva. Zapisat ćemo sve jednocifrene brojeve, a onda ćemo izdvojiti parne.
Ovdje se zaustavljamo. Koliko ih je? Ovo su parni jednocifreni brojevi. Ima ih 4. Na isti način doći ćemo do rješenja u drugom primjeru. Zapisujemo jednocifrene brojeve. Izdvajamo neparne i vidimo da ih ima 5. Do rješenja smo mogli doći i na drugi način. Ako znamo da je jednocifrenih brojeva 9, a da su 4 parna, znaćemo da su preostali brojevi neparni. Ako od 9 brojeva oduzmemo 4 parna, ostaće nam 5 neparnih. U sljedećem zadatku treba odrediti koliko ima parnih dvocifrenih brojeva. Poslužit ćemo se kvadratnom mrežom koja će nam olakšati računanje. Idemo redom. Prvo ćemo odrediti parne dvocifrene brojeve za svaku deseticu. Na kraju ćemo vidjeti koliko ih je ukupno. Najprije ćemo pogledati prvu deseticu. U prvoj desetici imamo jedan dvocifreni broj i on je paran. To je broj 10. U prvoj desetici imamo samo jedan broj koji nam je potreban. Pogledat ćemo brojeve druge desetice. U drugoj desetici su svi brojevi dvocifreni, a pola od tih brojeva su parni brojevi. U drugoj desetici imamo ukupno 5 parnih brojeva. U trećoj desetici također imamo sve dvocifrene brojeve. Pola od njih su parni brojevi. Zapisat ćemo da u trećoj desetici imamo 5 parnih brojeva. Možemo zaključiti i bez zapisivanja da u svakoj desetici imamo po 5 parnih brojeva. Pogledaj dobro posljednju, odnosno 10. deseticu. 4 broja su parna, ali šta ćemo uraditi sa brojem 100? Broj 100 jeste paran broj, ali je trocifreni. Nama su potrebni parni dvocifreni brojevi, zato ga nećemo računati. Zapisat ćemo da u 10. desetici imamo 4 parna dvocifrena broja. Sada znamo da parnih dvocifrenih brojeva ima ukupno 45. Na isti način izračunat ćemo koliko ima neparnih dvocifrenih brojeva. Poslužit će nam kvadratna mreža. Krećemo od prve desetice. U prvoj desetici imamo samo jedan dvocifreni broj. To je broj 10, ali on nije neparan. To znači da u prvoj desetici nemamo brojeve koji su nam potrebni. To ćemo i zapisati. Zatim posmatramo brojeve druge desetice. Već smo vidjeli da među brojevima druge desetice postoji 5 parnih, što znači da su preostali neparni. Dakle, u drugoj desetici imamo 5 neparnih brojeva. Posmatramo brojeve treće desetice. Odredili smo parne, što znači da su ostali neparni. Vidjeli smo da u trećoj desetici polovina brojeva pripada parnim brojevima, a preostala polovina neparnim brojevima. Zapisat ćemo da u trećoj desetici imamo 5 neparnih dvocifrenih brojeva. Zaključujemo i bez zapisivanja da u svakoj desetici imamo po 5 neparnih brojeva. Obratit ćemo pažnju na brojeve 10. desetice. Vidjeli smo da među njima imamo 4 parna broja i da je broj 100 trocifreni broj, što znači da je među brojevima 10. desetice 5 onih koji su neparni. Sada imamo konačan odgovor
neparnih dvocifrenih brojeva ima ukupno 45. Sada ćemo odrediti najmanji parni broj četvrte desetice. Ovaj zadatak nam neće praviti problem jer znamo sve što nam je potrebno. Prvo ćemo odrediti brojeve četvrte desetice. Zapisujemo broj 4. Ako broju 4 dodamo jednu jedinicu, setit ćemo se da broj 41 pripada petoj desetici zbog jedne jedinice viška. Zato ćemo krenuti od broja 40. Zapisat ćemo i ostale brojeve. Došli smo do 10. Broj 30 ne pripada ovom nizu zato što ima 3 desetice i 0 jedinica. Sada ćemo odrediti najmanji broj. Najmanji broj je 31, međutim ovaj broj nije paran broj. Potražit ćemo najmanji, koji je paran. To je sljedeći broj, broj 32, što znači da je najmanji paran broj četvrte desetice broj 32. Na isti način odredit ćemo najmanji parni broj šeste desetice. Ispisat ćemo niz brojeva koji pripadaju šestoj desetici. Krećemo od broja 6, ukoliko mu pridružimo jednu jedinicu, setit ćemo se da broj 61 pripada narednoj, odnosno sedmoj desetici. Zato ćemo naš niz početi od broja 60. Zapisat ćemo i preostale brojeve koji pripadaju šestoj desetici. Broj 50 ima 5 desetica i 0 jedinica, što znači da se nalazi u petoj desetici. Ovaj broj neće pripadati ovom nizu. Potrebno je naći najmanji broj. Najmanji broj je broj 51. Međutim, mi tražimo najmanji koji je parni. To je sljedeći broj, broj 52. Broj 52 je najmanji parni broj šeste desetice. Sada ćemo odrediti najveći neparni broj pete desetice. I ovdje najprije izdvajamo sve brojeve pete desetice. Krećemo od broja 5. Ako mu pridružimo broj 1, dobit ćemo broj 51. Znamo da broj 51 zbog jedne jedinice viška pripada šestoj desetici, što znači da naš niz moramo početi od broja 50. Zapisat ćemo i preostale brojeve koji pripadaju ovom nizu. Šta je sa brojem 40? Broj 40 ima 4 desetice, ali nema jedinica, što znači da ovaj broj pripada četvrtoj desetici. Zbog toga ovaj broj nećemo pisati. Treba nam najveći broj. Najveći broj je broj 50. Međutim, ovaj broj je paran broj. Označit ćemo sljedeći broj jer je on sljedeći koji je najveći, a pritom neparni, baš kao što se i traži. Dakle, broj 49 je najveći neparni broj pete desetice. Odredit ćemo i najveći parni broj osme desetice. Polazimo od broja 8, ukoliko mu pridružimo jednu jedinicu, broj 81 koji smo dobili pripada devetoj desetici. Zato ćemo umjesto jedne jedinice zapisati 0. Sada ćemo nastaviti naš niz. Broj 70 ima 7 desetica i 0 jedinica, što znači da on pripada sedmoj desetici. Zbog toga ga ovdje nećemo pisati. Nama je potreban
najveći parni broj osme desetice. Najveći broj u ovom nizu je broj 80. Ovaj broj je i najveći, a pritom je i parni. Što znači da je broj 80 najveći parni broj osme desetice. Sada ćemo odrediti broj desete desetice sa istim ciframa. Znamo koji brojevi pripadaju desetoj desetici. U ovom nizu treba pronaći broj koji ima iste cifre. Da li možeš da ga uočiš? Evo ga. Broj 99 ima iste cifre. To znači da je cifra desetice ista kao i cifra jedinice. Broj 99 je broj desete desetice sa istim ciframa. Sada ćemo odrediti broj četvrte desetice, čije su cifre desetice i jedinice iste. U ovom primeru zahtev je isti kao u prethodnom, samo je tekst nešto drugačije napisan. Prvo zapisujemo sve brojeve četvrte desetice, a onda tražimo broj čije su cifre iste. Da li uočavaš taj broj? To je broj 33. Dakle, broj 33 ima istu cifru desetice i jedinice. To je cifra 3. Naš sljedeći zadatak kaže da li postoji paran broj šeste desetice sa istim ciframa. Hajde da pogledamo. Zapisat ćemo brojeve šeste desetice. Da li među ovim brojevima postoji broj sa istim ciframa? Postoji. To je broj 55. Međutim, pitanje glasi, da li postoji paran broj šeste desetice sa istim ciframa? Broj 55 nije paran broj. Broj 55 je jedini broj šeste desetice sa istim ciframa, ali on je neparan broj. Nama je potreban paran broj. Odgovor će glasiti ne postoji takav broj. Zatim treba da utvrdimo da li postoji neparan broj devete desetice sa istim ciframa. Najpre ćemo zapisati sve brojeve devete desetice. Među ovim brojevima vidimo da je samo jedan broj sa istim ciframa. To je broj 88. Ovaj broj je paran broj, a nama je potreban neparan broj sa istim ciframa. Takav broj ne postoji među brojevima devete desetice. Odgovor će biti ne postoji takav broj. U sljedećem zadatku treba napisati dvocifrene brojeve čiji je zbir cifara 1. Koristit ćemo polja koja će nam pomoći da dođemo do rješenja. U prva dva polja unosit ćemo cifre brojeva. U ovom primjeru cifre ćemo sabirati, a rezultat će biti broj 1. Ako je prva cifra našeg broja 1, druga cifra mora biti 0 kako bi zbir cifara bio 1. Znači, broj čiji je zbir cifara 1 je broj 10. Zapisat ćemo ga. Ima li ih još? Jedino ako bismo na prvom mjestu stavili cifru 0, a na drugom mjestu cifru 1. 0 plus 1 je 1. Međutim, tada nemamo dvocifreni broj. Rješenje našeg zadatka je samo broj 10. U drugom primjeru treba napisati dvocifrene brojeve čiji je zbir cifara 6.
i ovdje ćemo koristiti pomoćna polja. U prva dva zapisujemo cifre koje sabiramo. Zbir cifara treba da bude broj 6. Počet ćemo od cifre 6 na mestu desetica. Ako je na mestu desetica cifra 6, na mestu jedinica mora biti 0. 6 plus 0 je 6. Imamo prvi broj, to je broj 60. Zapisat ćemo ga. Ako na mesto desetice stavimo cifru 5, to znači da će na mestu jedinica biti cifra 1, jer je 5 plus 1 6. Znači, naš drugi broj je broj 51. Zapisat ćemo ga. Ciframa ovog broja možemo zameniti mesta. Tako ćemo dobiti i broj 15. Zbir njegovih cifara je 6, što već znamo po broju 51. Ako na mesto desetice stavimo broj 4, to znači da će na mestu jedinice biti cifra 2, jer je 4 plus 2 6. Znači, naš sljedeći broj je broj 42. Zapisat ćemo ga. Ciframa ovog broja također možemo zameniti mesta. Tako ćemo dobiti broj 24. Zbir njegovih cifara je također broj 6, što znamo po broju 42. Na mesto desetice možemo staviti cifru 3. To znači da će na mestu jedinice biti cifra 3, jer je 3 plus 3 jednako 6. Znači, naš sljedeći broj je broj 33. Zapisat ćemo ga. Ciframa ovog broja možemo zameniti mesta, ali ćemo dobiti isti broj. Ovim brojem se naš zadatak završava. Sada ćemo odrediti broj pete desetice, čiji je zbir cifara broj 7. Zapisat ćemo sve brojeve pete desetice. Treba naći među njima onaj broj čiji je zbir cifara broj 7. Možeš li ga uočiti? To je broj 43. Da proverimo. Sabiranjem cifara 4 i 3 dobijamo broj 7, što se od nas i traži. Sada ćemo pronaći broj sedme desetice, čiji je zbir cifara broj 6. Zapisat ćemo sve brojeve sedme desetice. Među ovim brojevima treba naći onaj čiji je zbir cifara broj 6. Potraži ga. Među ovim brojevima ne postoji takav broj. Zadatak kaže da treba napisati 5 dvocifrenih brojeva koji na mestu desetica imaju cifru 3. Koristit ćemo mrežu koja će nam pomoći u rešavanju zadatka. Naši brojevi na mestu desetica moraju imati cifru 3. To ćemo i zapisati. Sada treba dodati jedinice našim deseticama. Ako desetici dodamo 0 jedinica, imat ćemo broj 30. Ako desetici dodamo 1 jedinicu, imat ćemo broj 31. Dodavanjem novih jedinica dobijamo sljedeće brojeve: 32, 33, 34, 35. Svi navedeni brojevi na mestu desetice imaju cifru 3. Nama je potrebno 5 takvih brojeva, mi smo zapisali 6, a ima ih i više.
Sada ćemo napisati dvocifrene brojeve koji na mestu jedinica imaju cifru 3. I ovdje ćemo koristiti pomoć. Naši brojevi na mestu jedinica treba da imaju cifru 3. Zapisat ćemo je. Sada ćemo brojevima dodati desetice. Idemo redom. Dodavanjem jedne desetice dobijamo broj 13. Dodavanjem dve desetice dobijamo broj 23. Dodavanjem preostalih desetica dobijamo sljedeće brojeve: 33, 43, 53, 63. Svi navedeni brojevi na mestu jedinice imaju cifru 3. Traženo je 5 brojeva, zapisali smo 6, ali ima ih i više. Sigurno znaš koji su to brojevi. U ovom zadatku treba zapisati broj cifara potrebnih za ispisivanje brojeva prve desetice. Zapisat ćemo sve brojeve prve desetice, a zatim ćemo odrediti ono što se traži. Sada ćemo izbrojati cifre koje su potrebne za ispisivanje ovih brojeva. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Za ovih 10 brojeva potrebno nam je 11 cifara. U sljedećem zadatku treba zapisati broj cifara potrebnih za ispisivanje brojeva desete desetice. Ispisat ćemo sve brojeve desete desetice. Sada ćemo izbrojati cifre koje su potrebne za ispisivanje ovih brojeva. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21. Za ispisivanje svih brojeva desete desetice potrebna je 21 cifra. Ovdje ćemo odrediti broj cifara potrebnih za ispisivanje parnih brojeva druge desetice. Najprije ćemo ispisati sve brojeve druge desetice. Zatim ćemo izdvojiti parne brojeve. Sada lako možemo odrediti koliko je cifara potrebno za ispisivanje ovih brojeva. Potrebno je 10 cifara. Sada ćemo odrediti broj cifara potrebnih za ispisivanje neparnih brojeva osme desetice. Najprije ćemo zapisati sve brojeve osme desetice. Zatim ćemo izdvojiti neparne brojeve. Sada lako možeš da odrediš broj cifara koji je potreban za ispisivanje neparnih brojeva osme desetice. Ako si dobro izbrojao, dobio si 10 cifara. Zadatak kaže zapiši broj cifara potrebnih za ispisivanje brojeva prve i pete desetice. Zapisat ćemo sve brojeve prve desetice, a zatim i sve brojeve pete desetice. Izbrojat ćemo cifre i doći do rješenja.
Da bismo zapisali sve brojeve prve i pete desetice, potrebna nam je 31 cifra. Sada treba odrediti broj cifara potrebnih za ispisivanje neparnih brojeva prve i desete desetice. Zapisat ćemo brojeve prve desetice. A zatim ćemo zapisati i brojeve desete desetice. Treba odrediti broj cifara potrebnih za ispisivanje svih neparnih brojeva prve i desete desetice. Najpre ćemo izdvojiti neparne brojeve. Prebrojavanjem cifara zapisanih brojeva možemo vidjeti da je za ispisivanje svih neparnih brojeva prve i desete desetice potrebno 15 cifara. Sada ćemo zapisati broj treće desetice, čija je cifra desetice za 1 veća od cifre jedinice. Označit ćemo mesto za cifre našeg broja. Zatim ćemo ispisati sve brojeve treće desetice. Među njima treba naći broj čija je cifra desetice za 1 veća od cifre jedinice. Ako je na mestu desetice cifra 2, koji broj treba da bude na mestu jedinice? 1. Cifra desetice je za 1 veća od cifre jedinice. Traženi broj je broj 21. Da li među brojevima treće desetice postoji još neki takav broj? Pogledaj dobro. Ne postoji. U sljedećem primjeru treba odrediti broj pete desetice, čija je cifra desetice za 1 manja od cifre jedinice. I ovdje ćemo odrediti mesto za desetice i jedinice našeg broja. Ispisat ćemo sve brojeve pete desetice, a sada ćemo među njima naći onaj čija je cifra desetice za 1 manja od cifre jedinice. Ako na mestu desetice zapišemo cifru 4, koja cifra će stajati na mestu jedinice? To je cifra 5. Desetica je cifra 4, a jedinica treba da bude za 1 veća od 4. Dakle, jedinica je cifra 5. Da li među brojevima pete desetice postoji još neki broj za koji važi ovo pravilo? Razmisli. Ne postoji. Ovdje je potrebno odrediti broj treće desetice, čija je cifra jedinice za 2 veća od cifre desetica. Odredit ćemo mesto za desetice i jedinice našeg broja. Zatim ćemo navesti sve brojeve treće desetice. Među njima treba naći onaj čija je cifra jedinice za 2 veća od cifre desetica. Na mestu desetice zapisat ćemo cifru 2. Cifra jedinice će biti 4. Cifra desetice je za 2 manja od cifre jedinice, odnosno cifra jedinice je za 2 veća od cifre desetice. Traženi broj je broj 24. Da li među navedenim brojevima postoji još neki takav broj? Ne postoji.
U sljedećem primjeru potrebno je pronaći broj pete desetice, čija je cifra jedinice za 3 manja od cifre desetica. Odredit ćemo mesta za cifre našeg broja, zatim ćemo zapisati sve brojeve pete desetice. Ako na mesto desetice stavimo cifru 4, treba naći cifru jedinice. Koja je to cifra za 3 manja od cifre desetice? To je cifra 1. Naš broj ima 4 desetice i za 3 manje jedinica, dakle 1 jedinicu. Broj pete desetice, čija je cifra jedinice za 3 manja od cifre desetice, je broj 41. Da li među brojevima pete desetice postoji još neki takav broj? Ne postoji. U ovom zadatku potrebno je odrediti četvrti broj s leva u prvom redu i šesti broj s desna u trećem redu. Najpre ćemo odrediti prvi red, evo ga. Treba naći četvrti broj s leva. Započinjemo brojanje od leve strane i tražimo četvrti broj. Evo nam ga četvrti broj s leva u prvom redu. Zapisat ćemo ga. Sada ćemo odrediti šesti broj s desna u trećem redu. Najprije ćemo označiti treći red. Brojimo šesti broj s desna, dakle počinjemo brojanje od desne strane. Tražimo šesti broj, prvi, drugi, treći, četvrti, peti, šesti. Došli smo do broja 25. Zapisat ćemo ga. 25 je šesti broj s desna u trećem redu. U narednom primjeru treba odrediti šesti broj s leva u drugom redu. Označit ćemo drugi red, zatim počinjemo brojanje s leve strane, tražimo šesti broj. Evo ga šesti broj, to je broj 16. Zatim tražimo sedmi broj s desna u šestom redu. Označavamo šesti red, brojimo s desna, odnosno brojanje počinjemo od desne strane i tražimo sedmi broj. Sedmi broj je broj 54. Zapisat ćemo ga. U narednom primjeru treba odrediti četvrti broj odozgo u prvoj koloni, a zatim šesti broj odozdo u trećoj koloni. Odredit ćemo prvu kolonu, treba nam četvrti broj odozgo. Krećemo brojanje odozgo, tražimo četvrti broj, to je broj 31. Zapisat ćemo ga. Zatim nam treba šesti broj odozdo u trećoj koloni. Evo nam je treća kolona, brojimo odozdo, tražimo šesti broj. Šesti broj u trećoj koloni je broj 3. Zapisat ćemo ga. U narednom primjeru treba odrediti šesti broj odozgo u drugoj koloni i peti broj odozdo u osmoj koloni. Najprije ćemo odrediti drugu kolonu. Krenut ćemo brojanje odozgo. Tražimo šesti broj. Brojanjem vidimo da je to broj 52. Zapisat ćemo ga. Zatim tražimo peti broj
odozdo, u 8. koloni. Brojanjem dolazimo do traženog broja, to je broj 18. Zapisat ćemo ga.